Cerai-rain terak ka Torres Asam, ye kali ki bangit lengit, ki badan hapo Kiting Road, hapo Sorba Kendailat, men kah nyau tarik ubnai Januari usnam arhajar arpausau. Kene ke jingjia, kala jia hakapor men step, kata hapo shipau baje, hadin ba uneu Torres Asam ubalayat stat word syakatika surak kabakem. Haka jing bamla kontrol jong u bat jing bakla jong u tok ulayo ban lettera ikti kali ki bala parking hakin riang surak haka te ke jaka haka balai tu bahadu kumba santeli ki kali kin thobia ka bai bai skotiru kane ka Torres Asam kalaran na phang lai tu ban nakane ke jingjia u driver nya skoti ula men saujor haka ba mau udang syang hapo ka skuti henry kensan kane ka Swift Desire kala tera napang ya kata ka skuti ru utau drivernya skuti ubade ubar jela lapen kitna yu uhi mardor haka tika step hi daka 108 siapa civil hospital hapo shilo ya kane ka Swift Asam mentaladan hapo Sardar police station kata hapo jail road Parka jing tokit yu driver banyak ya ketika kali Torres kadang याद बेचा खमत हाडो mentar अपना बाइक में लगते लगते बच गया। आप देख सकते हैं कितना क्लोज है, दिखला जरा वो देखिए बाइक से छेदा हो गया। ये दो गाड़ी यहाँ पे खड़ा था, दोनों गाड़ी को एकदम चमाट एकदम चुम्मा दे दिया। देखिए थोड़ा सा चिपका दिया पूरा उसने। i20 का भी हालत खराब।